The Lord will never let the righteous be shaken. Psalm 55, verse 22. Welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. Sustained by God was written by Karen Huang and read by Joyce Dinkins. Psalm 55, verses 2 through 5 and 16 through 23. Hear me and answer me. My thoughts trouble me, and I am distraught because of what my enemy is saying, because of the threats of the wicked. For they bring down suffering on me and assail me in their anger. My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen on me. Fear and trembling have beset me. Horror has overwhelmed me. Now picking up at verse 16. As for me, I call to God, and the Lord saves me. Evening, morning, and noon I cry out in distress, and he hears my voice. He rescues me unharmed from the battle waged against me, even though many oppose me. God, who is enthroned from of old, who does not change, he will hear them and humble them, because they have no fear of God. My companion attacks his friends. He violates his covenant. His talk is smooth as butter, yet war is in his heart. His words are more soothing than oil, yet they are drawn swords. Cast your cares on the Lord, and he will sustain you. He will never let the righteous be shaken. But you, God, will bring down the wicked into the pit of decay. The bloodthirsty and deceitful will not live out half their days. But as for me, I trust in you. Sustained by God. My family and I brought my dad home from the hospital. He had a degenerative disease, and we were now adjusting to the new 24-hour medical routines of his suddenly becoming bedridden and requiring a feeding tube. I was also planning for my mom's gastric procedure and dealing with demanding clients at work. Feeling overwhelmed, I sought privacy in the bathroom one day and cried out to God, "Help me, Father. Please give me strength to get through the days ahead." David also felt overwhelmed by troubles in Psalm 55, attacked by his son Absalom, betrayed by his close friend, and helpless over the ensuing violence in Jerusalem. David said, "Fear and trembling have beset me." But David chose to trust God. He believed God will never let the righteous be shaken. Years of trusting the Almighty had taught David that although troubles may unsteady us, those who place their faith in God will never be irrevocably lost and hopeless. They will never fall, for the Lord holds them by the hand, he wrote in Psalm 37. David knew God would support him with his strength and wisdom. I call to God, and the Lord saves me. 14 years later, we continue to care for my dad at home. The years have taught me that when we cast our cares on him, he sustains us. God bears our burdens, and he bears us up too. Let's pray. Dear Lord, in times of overwhelming trouble, help us to trust in your unwavering support and strength, just as David did. Encourage us as we cast our cares on you, and fill us with hope and comfort as we endure troubles. Thank you, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How does God remind you that He won't let you be shaken?
How can you entrust your troubles to Him? Atterrakl lungur pelaur el Arabic club say, amhu like a giddle say, Sarela heart, Sarela high blood, Sarela stroke, Sarela sukal, Sarela kasinoma, mas Sarela kaut, malmut telbebira diakan mukal seel. Pembungil melil takal al mongang, engkal al mongang, amhu la diakan mukal sarem, mas maluben seer pelaur elang. Omgalela laog, ngidil laog, adi mu na rokuil diakan mukal seer, erbelaur elang. Bomadu el malib kalaog rakalem, adiakan mukal seer belaur elang, adis arela laog. Moli ibo osing imralaog, intombelaw, yos araw. In today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all. We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success. We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian, CYBER 19@gmail.com. Republic of Palau, Ministry of Finance, Property and Supply Division, public notice. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply 20 each tablets for the ROP. Specifications for needed items will be available after August 6th, 2025. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division, at the following address: Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone number 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by the Special Education Grant. Invitation for bid number IFB 24-25. Public notice July 23rd, 2025 through August 6th, 2025. Bidding period is August 7th, 2025 through September 8th, 2025. Opening date will commence September 10th, 2025. Proposals or tenders must be submitted to Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on September 8th, 2025, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. Ali Palau, are you craving fresh, delicious fish? Looking for the perfect ingredient for your next meal? Then look no further. Ngerdub in Ngatbang is bringing you fresh, high-quality milkfish. Get your hands on premium milkfish, perfect for grilling, frying, or however you love to cook it. Available bone-in for just $4 per pound. And for extra convenience, we also offer boneless milkfish for a small additional deboning charge. Don't miss out. You can start placing your order from July 23rd onwards. Then mark your calendar for Tuesday, July 29th, with pickup available from 2 p.m. onwards.
Pick up your fresh milkfish at Drop-Off Bar and Grill. To place your order, call us at 587-1289 or 587-5070. That's for calls only. Or for your convenience, you can text or call 779-2799 or 778-5156. Fresh milk fish from Ngardub, available for pickup on July 29th at the Drop-Off Bar and Grill. Order yours starting July 23rd. Call 587-1289 or 587-5070 or text or call 779-2799 or 778-5156. Bureau of Human Resources Public Notice. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide the Division of Behavioral Health with strengthening family program session training and toolkit services. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by SAMHSA, Partnership for Success, PFS federal grant. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on July 30th, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau Gov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of the specifications by contacting Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS 2025-41. Public notice is from July 15, 2025 through July 29, 2025. Bidding period will be from July 30th, 2025 through August 28, 2025. Bid opening will commence on August 29th, 2025. Proposals or offers may be submitted to the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngurulmut, Malayo. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. Kadeva sudra kamadil manwasetya kadeva sudra kamadil loltoderngia obat Yoshiyuki Sungino ma ngira ite Dr. Victoriano adal bayram Robert Felix Okabe ma Koel Tule Subris ma Arut Ara Ray Holting Ratio ma ka Esbera Ibang Helbert Dorong ma Wong Arngasangal Harvey ma ngirmang Moses Ludong ma ngira derbe Sabo Putata Marbulkur Felix Osilet ma ngira Keam Silverius Pesong ma Aruti Feliciano Watanabe el Moraroku il Admam el Gerela Asrel ma Akamadil Raananyas Pultotao Ingarupa Hamnosme Ersera Kalui el Kopsingil Onge Videl Buir el Arra em Namotroko Krahmadil Omangat Plans ma Aldadu el Dimo Otmak em Morangira Atrui ma Elol Melkopsingil el Alongea el Buir el Arra Kanyas Vadong Sils Etial Masanga di Morangira ang Esar Maki Olngitra Arbek el Admam Wase meme de kaspe subde edongira agamang to komaka subde di motor de gururiul mada komar sulang arupa Dios lo mokta tergit rogui san Rurti Feliciano Watanabe. Republic of Palau Bureau of Public Works, 15 days public notice and request for qualifications or proposals. Notice is hereby given that the Director of the Bureau of Public Works will be soliciting sealed proposals from interested contractors through the Capital Improvement Program Division in Koror for the following ROP Economic Stimulus Package FY-2025 projects. RFP number 2025-RFP-ESP-013. Project name, Imali KB Shell Tebadal Water Distribution Line Project Phase 3. Source of funding, ROP-ESP FY 2025. Project Information Conference, August 13, 2025 at 9 a.m. Bid due date, August 28, 2025 at 4 p.m. RFP number 2025-RFP-ESP-014, Imalig Ipsico Neck and Road Paving Project Phase 2.
Source of funding, ROP ESP FY-2025. Project Information Conference, August 13th, 2025 at 9:30 a.m. Bid due date is August 28th, 2025 at 4 p.m. RFP number 2025-RFP-ESP-015. Project name Aimalig Eluy Ngemiang Road Paving Project Phase 1. Source of funding ROP-ESP FY-2025. Project Information Conference is August 13th, 2025 at 10 a.m. Bid due date is August 28th, 2025 at 4 p.m. RFP number 2025-RFP-ESP-016. Project name Ngatbang Fishing Port Access Road Paving Project Phase 1. Source of funding is ROP ESP FY-2025. Project Information Conference is August 13th, 2025 at 10:30 a.m. Bid due date is August 28th, 2025 at 4 p.m. RFP number 2025-RFP-ESP-017. Project name Ngartmao Road Failure Repair Project Phase 1. Source of funding is ROP-ESP FY-2025. Project Information Conference is August 14th, 2025 at 9 a.m. Bid due date August 29th, 2025 at 4 p.m. RFP number 2025-RFP-ESP-018. Project name Ngaramulungoy Road Improvement Project Phase 1. Source of funding ROP-ESP FY-2025. Project Information Conference is August 14th, 2025 at 9:30 a.m. Bid due date is August 29th, 2025 at 4 p.m. RFP number 2025-RFP-ESP-019. Project name is Ngaramlungoy Imyong Road Rehabilitation Project Phase 1. Source of funding ROP-ESP FY-2025. Project Information Conference August 14th, 2025 at 10 a.m. Bid due date is August 29th, 2025 at 4 p.m. RFP number 2025-RFP-ESP-020. Project name Ngiwal Subdivision Access Road Paving Project Phase 1. Source of funding ROP-ESP FY-2025. Project Information Conference is August 14th, 2025 at 10:30 a.m. Bid due date is August 29th, 2025 at 4 p.m. Project Information Conferences, as announced, will be held at the BPW Conference Room. The detailed scope of the projects will be handed over to the prospective offerers or bidders at the start of the Project Information Conference. These projects will be procured through a competitively negotiated contracts as guided by the procurement law. The government reserves the right to reject any or all proposals for any reason and to waive any defects in said bids if, in its opinion, would be in its best interest to do so. Attendance to the Project Information Conference and site visit is mandatory for these projects. For more information concerning this notice, please contact Mr. Calvin Igasil, Director of the Bureau of Public Works, at telephone numbers 488-2480, 488-2850, or email at ropcip22@gmail.com. Subdra Amaldilela Odal Adra Cloy Sermon Sinsak. Amaldilela Targidra Odal Adra Cloy Sermon Shabang Sinsak. Amoterga Clan Morgira Erulgo Singil Ongaya Buir Arra Spadong Seals. Tial Amaldilela Ngal Targid Adi Morgira Abara Mangalang El Ngara Angar Long. Malwaise Tial Subdra Amaldilela Odal Adra Cloy Sermon Sinsak. Alol Towdringia Ar Iredi Maul Oshar Spis Ma Odaol Bruce Rimir Curtis Elot Ma Speaker Edwin Arurang El Morar at Mamang Arbab Meoldabel Mokmong Motagang El May Metakaing Sever Tial Kamaldilela Ngal Targit Mang Ayang Lagim Sudr Kaul Ori Di Simang Bandari Ma Obakaragalao Stevenson Mokisang Loase Mosubder Adad Marangal Ke Metakaing Sever Tial El Bul Yakuk Long Togobets Subda Amora Au Erngos Henry Ewatla Ma Aruat
Paulina Skang wasemo subdra rangalaka ememeda ali medga ingeseu ngagidire kem subdra inaria do June ngadebu ma FC West Leicester ngadebu ma Delphine ngadebu Petra ngiratrang Richard ngiratrang Edward ngiratrang ma Jason ngiratrang ekaul Harvey ngula molturgra or etei hemema kaumar bebirkau mamusugumam engakl dilbadul dervey Martin akmalol ngitergau el irera aingos el duait ngiramat ma riu Rosita Orak mosubdra harangal ememedgaing seurtial albul a osisiu subdra godal amorarang lagela angamlas ra ariung letebong kinto ma arbebirkau marangalgela aralang aspis masyabang mgas besubdel beklat ememedgaing seurtial albul yakuk ol yakim sudra aikrgedraidis el Joe Roklai ma ongotrui el senator Siegfried Nagamura ma ebiraidis Lucy Matsutaro lo hacemos sudra ma arangal ke memedgaing seurtial albul yakuk kiwal yakim sudra asigasol Alfonso ol ma ailangei Isabela ngirmang Mario Katosang ma adir etei koreti erbai ma direkl mosudra arangal ki maradat de memedgaing seurtial albul akuk malgayok ya blaradok yaki mesubdra angirat milol el Denis ito ma buk Emil Marui iadar teluang Charles Obiang ma am asel Kyoko Sumang ma Sibong Cloulath ma Elisa Bernardo Luasemo subdra rangal maradat memedgaing seu akuk irai yaki mesubdra ilapsis Vincent ito klaged imetengla Edwin Arurang, Rolmi Madris, Wasai, Robin Spies, Wayne Blodak, Helen Modet, ma Portia Soleil, ma adirekl mosudrat marangal ke mem tagang seurtial albul. Ya kuk ngarmlungu ya ki direkl mosudrgau el adar metengala el Jesse Modet, Patricia France, Paula France ma Porciana France ma Aminor West yang atpang yakim sudra Wilfred Masayuki ma Alice Martin ay maliga kim sudra gaul Lorna Arurang Oitrong yakuk oreor yakim sudra Alidia Charles Lorenza Ise Ingayang Adelbay Lily Aitaro Jelina Remota Carmen Okamura Ngirur Okamura Linda Thomas, Juliana Uli Sinsak, Keda, Alinda Oyaol Ngotel, ma Lorinda Blodak Nakamura, Gwendolyn Rengil, ma Adilikang Sungino, Calvin Ikasil, Jerwin Ikasil, ma Akrisilda Uel, Relang Masayuki Tamol, Jeannie Spies Chokai, Monica Daro, Margaret Masang, Marilyn Ito, Miriam Ito, Sharon Remota, Sebastian Ngiratrang, Alex Spies, Haruich Telmatang, Skang Modet, Rogos Quinto, Shabang Quinto, Ismail Imetengal, Ngiratumrang Masayuki, Iadrail Bong Wheeler France, Everson Imetengal, ma Ramsen Remota, Memo Subda Aradat Marangalaga, Memedagaing Seurtial Albul. Agi direk lol turgar gaul ngiram gati elbu sadang ma leme otalbil hiblai ngiraulau ma kimga alim kimga ingeseu ya belilio ya kim sudra angirablan ta arurang luasemo sudra bebirgau ememdaga ingeseu klem ngatela subda ul ma blolahan budungang clear editial subda era kamadillela wodal adrai cloyd sermon sinsak emotangel mukma katagawat entiakabol makitaran rire motrang len memdaga ingeseu editial albul yang mal betoga masang ma modia kasbril mei atit galat krang rungu ego mal sulang rubak dios rolmol lo makul tangat tergid rogui sign oda Bruce Rimira mutel teatara subder osisiul godal matia subder lol top dergia adel barga saul ma rimu dominica ngoriak ma arada som el toni adelbay el mora arangal gara atmat pap ma arad mamra tulungal gara atmat pabel el girelas rel atar gidra a odel adrai cloy el sermon sinsak
Abadangel ngal mas sa ngaram mortuary motor ka klal mo 12 dra widel clock ma tedo ra tu taur erul ko singil o ngaya ilbuir el arrak el timo mga maldir abara mga lang rangar long mora kedra taliad sils malwasya kim subdra morway Corleon Lucas madra angais Allen Marbo Tiribugul Miriam Isal ma Mirai Yuriko Materni Waisang Mariur Jolin Ngoriak Sija Omongapar ma Aramona Marbo Yuri Cho Beverly Ruldak Marbebi Ringi Malinda Thomas Uli Sinsak Natanya Timarong Vicky Alfonso Lydia Charles Mosubdra Arbek Ngalga Elgirel Itial Elbul Direk Mosubdra Harangalgela Sikyang Mang Spadala Amanna Sikyang Marbebi Ringi Marangalgela Sebastian Ra LC Delay Marbebi Ringi Agi direk Mosubdra Terry Ngirangas Doris Ledui Ito Ma Judy Ledui Ma Arangalgir Irene Tur Karangel Itpik Tadao Pagwil Pelia Irailil Kasol Bishop Priscilla Soalablay Yaeko Mangidap Ma Nobuko Ichikawa Kaylin Brel Ma Amedias Brel Ma Arbebirtir Rosania Takao Ma Valeria Brel Ma Grace Brel Luasemo Subdra Arbeklangalga Ilangalgay Bagemakpat Ma Adan Jade Omangabar Seth Gulibert Isim Gulibert Iadra Aderbay Ignatius Ngirmeril Ma Adili Ad Judy Ngirmeril Luasemo Subdra Harangalgela Amerol Ngirmeril Ra Amilan Ngirmeril Masinta Ngirmeril Mace Ngirmeril Malang Ngirmeril Marse Ngirmeril Marangalgela Asetsuo Ngirmeril Ra Gloria Leno Ma Arbevirngay Dennis Eledui Ma Kenny Eledui Ma Kadwin Brel Rungsul Brel Ricky Odrug Tony Ma Etibek Sakurai Tigo Smus Ngiram Albang Eddie Smus Ngirutangli Matthew Masubda Ma Ngiradalbo Olalbenita Masubda Luasemo Subdra Harangalgela Abenarda Era Emi Klorubak Anita June Ushibata Masato Ushibata Ma Arbek Ngalaga Direktor Masubdra Irene Ichiro Ma Oreng Idismang Alex Kitalong Allen Rangel Anisio Sikyang Christopher Sikyang Bernard Sikyang Governor Dwight Ngiraybay Delegate Timothy Sinsak Dan Bugudro Kelak Ngiraybay Ramsey Ngiraybay Dave Timarong Yuk Siabang Yoshio Ichikawa Kazuyo Ichikawa Jackson Ichikawa Fumiwo Matiyaw Ilamalong Matiyaw Uarbu Jan Ngiraylilda Kotep Thomas Ngiraylilda Agi direkl Masubdra Arangalagala Antonio Fritz Ra Aramlig Antonio Ma Darren Antonio Fritz Osisiu Subda Mora Harangalagala Apollonia Sungino Era Radni Sungino Ma Angie Rangel Ma Alo N Sungino Masters Ernestine Rally Ma Sache Sungino Agi direct masube ol ngitang eso marat mamra tulungal karakablin malwaiseng spadala harmali ku et sawas ma wodal adal wasa masubdra ngal ko ngurugubit ememtaka ingsew ritial albul aki masubdra arngal gela blailes rap es Augustino Blailes ma adir au Adelina Blailes wasa masubdra arngal gela asadami Blailes ma anamigo rumlig wasa memda kaingsew ritial albul Agi direct masubdra arngalgela adirai usay rule era Maria ma arngalgel direct masubdra Oligong Wilson Olblay ma spasungul masawo pedor ma odray el toshia gildermen enita et pisong ma atereng osisiu subda morangalgela amateol ol tudong era jani tudong ma mitoko emis mosubdra arbekl ngalga ememdagaing seur tial albul Osisiul su da mora kegrel tadib Timothy Ngirdimau ma odal adra aurbau el Ines Santos wase mosubdra aradat emei meda ali medgaing seur tel el bul kidirek el mosubdra angripkal ra matiripkal era plara angripkal luase medgaing seu ritial el bul direk osisiul su da mora opak ol Peter Napoleon mangirngat pak number ma dilt pak
keiko bedor luase masubdra aradat ta'lim metakaing seur tial albul agi direk masubdra obak Andres u erbelau ma ebir inaria agitayal luase masubdra aradat marangal metakaing seur tial albul ma orak ma adiramalka Ramona mosubdra ar bekel dat metakaing seur tial albul idirek masubdra arngul Eliusim Makui ma ongeim el Captain Arvin Raymond ma rugbai Sanae Makui ma arat mols Isabella Ridep ma ongetiul ailes sukrat luase mosubdra ngal ka metakaing seu agi direk masubdra idau Julio Kazuo ma arbe biringi etoko petsel Spedek ngakil rimu Dominika ngoriakla amora adra angal kela ilong isaola era Isidora Rubasa ma Marciana Rubasa ma angal gir ko mal mesulang en kloase ma albul mar modiagat spedil mei ma dungel besulatit kelat krang lungu arubak dios lo makal tanga tergit rokui sain adel bar gasaol arada som toni adel bay rimu Dominika ngoriak mutatia tarasubdra kamaldil ma osisiul subder tial kamaldil alol tobderngia armark Tamir Musau Jr. ma Iol Masayuki Adelbay Pastor Theodor Ngoak ma Kabenor Kerungi Dwight Ngiraybay Mokmo Adelat etarkidra odel adra aikloi kalau sermong syabang sinsak amlokdong era rubak Dios el morak kamang tulungul ersera trim aim el onge widel buir el arrak amle onge rulurior balwai se yang mlamotor kok klak madilel morngira sbadong el rul ko singil onge ail buir el arrak omra la motobdra amorgar e widel klok matedo ersel tutau el dimel mal tel momo ngaldira abaram ngalang el ngara belur ngar along el motelial sil sema uraket malwai se agib subdra admam raigal el bekel belul wase memed ali medagaing sertel albul mang ayang alakim subdrar ori simang bandari o bakrakalaul Stephen Mokisang odel ad harubi chokai inao ma ungireng takao Billy Graham kamsong ma adeleke tonga kamsong ma arbe birgamiu luase mo subdrar adat marangal game medagaing sertel albul yang arlong akim subdra ngira sabres Brownie Salvador luase mo subdrar adat ma arangal game medagaing sert agidirek musubdrar ngalgela amadar aluib era Regina Mesbelu Mariung el Temong Quinto ma Allen Kang Itzlu asemo subdra bebirgamiu marangal ke ememtakaing seu agi direk mesubdra kaul senator Krai Mariur lu asemo subdra bebirgau ememtakaing seu agi direk mesubdra kaul I adra a club de el Elia Kual lu asemo subdra ngal ke ememtakaing seu agi direk mesubdra kaul Fleming Bukudro lu asemo ememtakaing seu agi direk mesubdra kaul deleke Timothy Sinsak ma mei metakaing seu togo betsel spedek ngakl pastor Theodor Ngawakla ma karrekungil el Dwight Ngiraybay amura ay adrairikl Albert Madangsang ma a Erika Emmanuel luasemo sudar atat marangal ke memed ali mirtia etakaing seu tial albul yang artmau yakim subdra mesubkel ma brebirgau luasem gas sude memedakaing seu ram lungu yakim subdergau ngirutel I emi womat luasemo sudra adat memedakaing seu angat pang akim sudra asabrina ngirurong luasemo sudra adat memedakaing seu ya aimli kakim subdra ngulbai kalistus ngirturong ma arnge el Simon derbay luasemo sudra adat marangal memedakaing seu idirek mesubdergau u ermelek lel teruor gulbai luasemo sudar adat marangal ke memedakaing seu agidirek mesubdergau akrekri ay samara samsel ungilbung aspangal kerazuski tilsubd aspangal ma arikel kwal luasemo sudar adat marangal ke memtali metakaing seu tial albul ya oreor agi mesubdra arangal kela ataklo kelsong era Iol Masayuki Adelbay ma luasemo subdra rangal madirek rangal kela ongalibel mangasau ra Erika mangasau Siska mangasau Valendor Ines mangasau makavenor u elbil ilolang mangasau void u elbil ilolang mangasau void mkas subd mar bebir gamiwe mem marangal matakaing seu kidirek
Masubdra Alidia Siabang Charles, Linda Ngiraibay Thomas, Coreti Belaluk James, Uli Sinsak Ikeda, Mauriel Sinsak Ueda, Ali Lel Abraham, Dan Burro, David Timarong, Pastor Theodore Ngoakla, Magiukla Siabang, Wasemo Subdra Bebirgamiu, Marangalgiu Lakay Seu. Agi direct Masubdra Ngiram Gati Elbo Sadang, Marangalgala Asadang Alwasem Kasubda Memtakay Seu. Agi direct Masubdra Kaul Ngiramoy Adelino Santos, Marcela Santos, Luasemo Subdra Adad Marangal ke Memtakay Seu. Direct Remark Tamir Mangsau Jr., Makabenor Kergungi Dwight Iraibay, Masubdra Rangalgala Baitong Kitalong, era ang irutungli Matthew Masubda, ma Alex Kitalong, luaseme marbebirgami alimet kaing seu. Agi direct Masubda Gaul Masao Udui, marbebirgau, Motol Olgaril marbebirgau, luaseme met kaing seu. Agi direct Masubda Gaul Richard Silmai, marbebirgau. Agi direct Masubda Ajan Mangidap, Toby Ngurur, Angela Wasisang, Ngitop Isida, Willis Marur, luasem kasusubd تعليم يتقاين سو يا بليليو أجيم سوبدرا أوبات التلبود المايومي سينوكسوكا لواسم سوبدرا أداد أمام يتقاين سو أجي ديريك المسوبدر قاول نيرب لأي إساق ساكوراي ما أنسلما ساكوراي لواسم كاسوسود أمام يتقاين سو يا توغو بيتس Liliak Subda Lol Tobderngi Adeleket Timothy Sinsak Malinda Iraibay Thomas Almora Kaul Irera Aingos Dwight Ngir Amat Ma Idet Tur Elblau Luasem Kasu Subda Memet Ali Met Gaing Ser Tialulubong L Sungur Ngigal Mas Agi Direk Musubdra Arang Galam Le Song Tadao Hotel Era I Adrai Rey El Chusi Tadao Ma Kenyu Tadao Dorothy Tadao Ueda, Merlin Tadao Cuarte, Saisli Tadao Yamada, Ma Arangalgela, Prihinia Masubda, Ma Apresi Basubda, Asemo Trangal, Emgasusubda, Memda, Ali Medgaing Seu, Directo Betsis Spedella, Delegate Timothy Sinsak, Ma Uli Sinsak Ikeda, Amsubda Gaul, Irarois Francisci, Ma Ebirarois El Mihaina Kotep, Luasemo Subdra, Arangalke, Ememda Ali Medgaing Seu, Tel Kamaldil, Agi Direct Musubda Gaul, Vice President Arnold Oilo, Marbebir Gaul, Wasem Kasubda, Memed Ali Medgaing Seu, Direct Musubda Gaul, Yadar Gaumei, Hillary Ubday, Wasem Musubdra, Arbebir Gau, Memed Ali Medgaing Seu, Sils, Agi Direct Musubda Gaul, Herbin Siliang, Ma Arugorois, Godwin Siliang, Wasem Musubdra, Arbebir Gau, Memed Ali Medgaing Seu, Togobets Elek Subda, Tial Kamaldil, Arol Tobderngi, Adeleket Timothy Sinsa, El Mora, Uor Ete, El Batias Erbay, Ma Bolsub Eme, Solai Memed Alim, Ersel Sils, Direct Musubdar Gaul, Rebel Gul, Felix Osilek, Ma Lilian Marsil, Olingiter Gamiul, Wase Memed Alim, Yadagaing Seu, Direct Lol Turgar Gaul, Angira Asabres Brownie Salvador, Me Ngalgemra Abal Salvador, Ma Milong Salvador, Ma Hotel Salvador, Ma Kimalim Gaing Seu. Agi Direct Musubdra Gaul Ubday Valentino Cloulat, Ma Temael Cloulat, Wasemo Subdra Bebirgamiu, Marangalgiu, Memed Alim. Agi Direct Musubdra Gaul Ire Raingos Dwight Angir Amat, Ma Auldak Angir Amat, Dialul, Wasemo Subdra Bebirgamiu, Marangalgiu, Memed Alim. Direct Musubdra Gaul, Odal Adra Haibai, Dilmai Saiske, Wasemo Subdra Arbebirgau Marangal, Memed Alim. Betul alsang ma aser ma apol mata arbasur time edit galat kerang lungu ya Dios solo makal tangat tergit rogui omal musulang rogui eloreng seritial subda rakamal dilela wodal adrai kloi kalau el selmong siabang sinsa akik malolngit matirgel dimlak lopas angklir lakabon makita arang miu engklam tela subda ul mal betul aser ma alsang ma tirgel kukmo tiakat sabril mei amal di Tukang di kalat kerang lungu atau ko man masulang albeklat ito lang itrarubak el Dios malomok tanga tergid rogui ito ba omalaka el mokmo atangara a Jesus ang aringi abud Mateo reng el tiakalang emata
Signed, Remark Tamir Mangsao Jr. Mutat tiatara subdra osisiul kamaldil, matia subdra kamaldil, ol tawdarngi ariung ultima temong kinto, el mora adal mamra wodal adra aiklois sermong siabang singsak, emlos me ersera ongerul lureor, el ngiam letru ma eimel kapsingila ongewidel buire larak, emlamoterkokla akamandile ng kalmaas, el morangira sa batong sils, el ngia erul kapsingil ongayay buire larak, el di tuwabda ramor ke ratutaw, eti malamal telmorapa mga lang, rangar along mga maldil, el mo uyitasil, se mo tuwabdan mo umatakar olgul ra apis arat el ngarakit. Malway se aki imsudur kamiw, el takaw adal ngara ablu luwase may mada alim, takay ngasew, eritial mo mong labong, el sungulong kal el dalmam, etarkid ra udal adra ikloy, sermong siyapang sinsak. Mang ayang alaki imsudur kaul, o bakarakalaw, Stevenson mo kisang, luwase mo sudra aradada marangal kay may mada kay ngasew, agi direkil mo sudra ardaor isimang bandari, luwase mo sudra aradada marangal kay may mada kay ngasew, direkil tokopet, spedek ng mora o takara akalista, mo kisang luwase may mada alim mada kay ngasew, irsel silsa. Yakok ngar along akim sudra kamiul pebirangak, era arangal kela arros ma relang, aidub, ngamalas, ma siabang, itpik, maspis, agi direk musudra arangalagela aina, era esang korkas pasilius, luase musudra bebirkao ememda kaingisew, marangalagela tatako makaul delfina atatsuo, musudra bebirkao ememda kaingisew, idirek musudra arangalagela ayasue, makaul Moses sintaro, musudra bebirkao ememda kaingisew. Yailek spedek amora au erangos el Henry Ewatal, luase musudra bebirkao ememda kaingisew, agi direk lolongitra artrui Harper skang luase memeda kaingisew eritial masang direk musudar kaul lo lekra angira blau sambal luase memeda kaingisew ya ol ak musudar kaul kriketeraidis Joe Roklay, ma Epir Raidis Lucy Matsutaro, ma Mamang Kliw Yuri, luase musudar adat marangal kami memeda kaingisew ya ngat ma tokopet sespedek amora peo deme obak rairu luase musudar adat ememeda alimeda kaingisew. En klam tela subda ul ma blolakan madunga angklem emodongel mok ma katakaw at malol ngitula se memeda alimeda kaingisew. Marklo atretra ebetoka adsang ma bolakan bil medit kalat karang lungu matako mal masulang atios lubang keterogui. Sign riungul temong kinto. Tial subdel mulla reng strengi adiagal spedel ma adiagal tigingel malub engul desuel atias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi haraorngi ko mal mesulang. Subdrang Maldil. Tia subdel tobderngi au Erbelau Lorenzo Eduardo, ma middel uls Moses Ludong, ragablil oragibla rangayaura, el masubdrar adamam magim gaugablil rababaldab orior mayoldab, ragamaldilila omikpil el maoitrong, el malangas radil belara oragiblay. Kelgamaldilel ngi galmaa samor ngi ra funeral home, el ngarangat kibrayray, ra ongay melurior el gotol gabsingila ongaya el buila. August 1st, 2025. Magim subdrar adamam Miguel gim gaugablil ra al selbelau artel alabul e olngit mamay madali medray ngasew. Angar along ra gabli raw regada yagim subdra ngi raw regada mamo subdra adade may madali mertel gamaldil. Angar ra gabli ray badaang yagim subdra esaberay badaang mamo subdra adad. Ang gaklaw agim subdra kablil rakaramong maklaw lubak Mark Rubas mamo subdra adad. Ay lekal subda mura adalbay ramrab el Felix Okabe ma adalbay ratong talsuki sungino mamo subdra adad tilang e may madagay nga sewer tel albula. Ang iwala agim subdra ngi rayderbay masasinge arurang rakabli rayderbay mamo subdra adad. Amal gayo kagim subdra teera rabuong mamspadia ebil rabuong mar adadra kablira umrang e may madaali medagay nga sewer tel gamaldila. Aoygul lagim subdra ngira ite Dr. Yano mamo subdra adad. Abalilyo rakablira
u el kamur yagi masubdra ngir ongor mamosubdrar adad. Angayaw ragim sudar adra balura ngar balaw, ngar mas, Royce, mga bayangada, artial sa arel makamaldile la omikpil el maoitrong, el moringira o ngayim lurior el Friday, el gotal gabasangila o ngaya el buil, August 1st, 2025. Tial gamaldi la di moringira funeral home el ngarangat kib. Abadangel ngigal maa sa motuab dra tutaw, el moramisa ngaray gelesya katolik, el mut el mora funeral home, mga maldi lomu ra etiutlok ra tutaw 9 a.m. el moyetara suela mo madakra olugul ra katolik. Al sugum mangarnya adamam el mlodang al tobdang clear mo subes en klamngatela subdaw ul mo takang al may madaalim. Tirigel modakal sabarir el may vidagalat karang lungu. Albor nga karyol lal girel ti al subda eng sabi emlaw dengwal mora 488-2949 malubeng 775-5364 malubeng 775-2005. Sign o Erbalaw Lorenzo Eduardo mamiduul sa Moses Ludong. Subdra kamaldira o mikpil el maoitrong. O sisil subdra ko dal lalol tobdra nga isaal William Tati Alfred o mga millennia ngi Mac Trencher Severio Joseph, Thomas Joe Alfred, Mabenito Oreng, el masubdra kamaldile la targi de ngalged, ra omikpil el maoitrong, el ngalgela Josefa oitrong, el ngalgela mleysa al galulaw, el mlamotrogok el moringira ongay mlurior, el gotal gabasingil ongay el puil. Friday, August 1st, 2025, el di moringira Palau Funeral Home, lomura etiutlora tutaw, mga maldil moswel, mamatedov, mo ura olgul na katolik. Malwayse agim sudra bekal admam rakablil ra ngor ulbalu rangayaw ra mamay madaalim medkay ngasew mangar along agim sudra ya adrairik la Pastor Albert Maldangasang Chekor yung la mairiga Emmanuel mamosudra bekal adad may madaalim medkay ngasew yang rar dagim subdra karay madilbuk rangar adok mamay madaalim medkay ngasew ertel albul yaol agim subdra ong truy at Joe Raklay Takriw Salvador Ramot Legislator Saburo Ramot Sabina Termetet Marceline Raklay mamosub darbek kal adada marangalga may madaalim medkay ngasew. Ao sisil subdra kodal amoran ngalgelam leu mangalga Christina Pedro, Raberonica Pedro, Ualio Pedro Isim, Other Day Pedro, mamgas pasubdlo they may madali medray ngasew. O sisil subdra amoran ngalgela Sare Ngiraungil, Rabelinda Alilay Ngiraungil, mamosub dar baby rakaw may madali medray ngasew. Direkal mo ragela Evalisto Arca, may madali medray ngasew. Agi direkal masub dar ngalgela Alfonsa Oligong, Ralucien Oligong, Bieb Oligong, Masisilia Oligong, may madali medray ngasew. Ao sisil subdra kodal lamoran ngalgelam lay saal Raymond Kulas, Raongayim Captain Arvin Raymond, Ma-Ailes Raymond Sukrad, Masmenged Raymond, mamosub dar baby rakamiw may madali medray ngasew. Direkal mo ngalgelam lay saal Galulaw, Rabibul at Julio Kasuwo, Edita Kasuwo, Macrace Oitrong Erung, mamosub dar baby rakamiw may madaalim edray ngasew. Direkal mo ngalgelam lay Isaal Sandario Kulas, Rapastor Balgu Sandario, Sandra Kulas, Mamarlon Sandario, mamgas pasubdload may madaalim edray ngasew. Agi direkal masub dar ngalgelam lay Isaal Gabriel Kulas, Ramarino Gabriel, Rita Gabriel, Reynold Chua Gabriel, Matian Kale Gabriel, may mamgas pasubdload marbebi ramiw may madaalim edray ngasew. O sisil subdra kamaldi la mora Julie Chiro, Kalista Rafael, Frida Harvey, Joe Alfred, Marangalge Lamle mga Fuana Chiro, Rableni Chiro, Melanie Santiago, Ma-Albert Patrick, Marangalge Masayugi Alfred, Rache Saloel Alfred, Malolita Ngaribong Alfred, may madaali medkay ngasew. O sisil subdra mora ngalgela ngatabong ra Kyoko Solang, ngar adok Teruo, Louis Eriang Andres, Irul Ngirngasang, Edberg Mabel, Elvira Ebert Blanca, Edeline Mabel, Mary Brobesong, Maelin Solang, mamosub dar adada marangalga may madaali medkay ngasew. Agi direkal masub dar ngalgela Yosko Simon, Radiray Darbay Fermina Ngirayngas, Mercy Ramaruy, Georgia Cory Ramaruy, Ma Simon Ramaruy Jr.,
may mkaspesub the load e may madaalim e kay ngasew. Mura nangalgelam le mga klal Hideo Joseph, ra Hermano Takesi, Severio Joseph, Malili Joseph, mamosub dar baby ramiu, e may madali medray ngasew. Tira kalmura nangalgelam masako oreng, sa Benito oreng, sa marbaby rakaw. O sisilsub na muraw eldig sa Yonatus Miss, Wadalad Feliciana Miss, Richard Miss, Judy Matthew, Maflavin Miss, mamkaspasub the load e may madali medray ngasew. Ay saal William Tati Alfred, mau mangal ga Milenia Trencher, the Amasub the Rakabli, Lerat Miu, Raviv Angel Sali, Ruut Kuy the Sisuko Sali, Ulong-ong the Ligat Mario Gulibert, Adalbay Jackson Henry, Evil Ra as Mary Ann Delmel, Pascuana Tele, Marechina Pyong Ngirutang, mamosub the Rabekal Ada the Marangal, Rat Miu, e may madali medray ngasew. Ay saal William Tati Alfred, mau mangal ga Milenia Trencher, the Amasub the Adamamra, nga taab Rabalilio, Raobakal Ol Batros Basilio, Dil taab Carmen Kib, Agnes Margungay, Magloria Idasyar, mamosub the Rabekal Ada the Marangal, ga may madali medray ngasew. Akmaldi ra omikpil elma oitrong, amlamotroko kalmoringira ongay mlurior, elkotal gabasingila ongay elbuil, Friday, August 1st, 2025. El di moringira Palau Funeral Home el Mosuel, Matedob, emo umadak lara olukul lara katolik el ngar orior. Kompmal masulang, edi bodga suesra silsra kamaldil, yaruba kaldios lo makantangat targida rokuy. Isal William Tati Alfred, ngar ulbalu ngayaura. Subdra kamaldil. Tiasubdra kamaldil loltobdra nga Abbas Paul Uwegi, Mial Vascasio Oitrong, Lormans Otobda, Victor Gumangay, Renge El Simon Derbay, maebira yung Dr. Ulay Otobda, Ilgire la kamaldira omikpil Elma Oitrong, El Ngalgela Rabong Alfonso Oitrong. Ngaltargid am los meersera July 9, 2025, emlamotrok la kamaldilel moringira August 1st, 2025. Mabadangela motobdra mor ra elol melklo matedo ra tutaw, 6:30 a.m. El Mora Sacred Heart Church or Orior, mangmoringa misang el momrek, engel mutol Mora Santos Borja Chapel and Funeral Home, mga maldil el moyetaswel, emrael momda karbita radalal, raolgul ra katolik. Magimsub dra kami rokuy el adamam ra oitrong tamdad, madalmam ra saryang elwais, mamoytita al sangmiu, emay madaalim, edang adring igal targid el moadibus radalonglid. Ang ayang lagi masubdrar the ori si Mang Bandari, ebi lungireng takawo, marngalgela mler the or mutsuwo dalgu, marngalgela opkal taro, marngalgela remeldil. Mosubdrar ngal gamar adad e may madaalim. Ngar along agim subdra ob adal tabe las tomu mitsimura, adalbayra nga tibang, Ephraim ngira ite, o bakarayabu ko Lorenzo ngira molaw, madalalabulay giku mitsimura. Mosub darabek kalngal gamar adad e may madaalim mertel albul. Agi direk kal masub darangal gela nirailil, el ngarngiar ngal gela saryang may, rangal gela lomisang, rangal gela tuti, rangal gela namigo, marangal gela yasiro. Mgas pasub de may madaalim mertel albul. Ngarar dagim sub darangal gela mlemlee saryang basebs, rangira madalabay Harry basebs, mabenardita basebs Johnson, marbebi retir. Rangalgela subris ermang raodaul dulay subris, Mateo dosya cuartey, marbebi retir. Erigar mangsaw marangalgel marbebi ringi, rangalgela koy loong raferista, Marbo or kadasal, Laurentino loong, marbebi retir. E olangit mamay madaalim. Ngertmaw agim subdra arurang sakay ngir okabay, berta ngir okabay, makatsumi ngir okabay. Ngas pasubdra rokuy e may madaalim mertial albula. Ngaramlanguy agim subdra ngira dilub at tamir mga South Junior, uel Ruth A. Fike El Balaw, uel Bill Franciscay Lolang ramang saw. Mo subdra rangal gamar adad e may madaalim. Ay liakal subdra mura ilong uduy, mo subdra adad marangal ge may madaalim mertial albula. Agi direk kal masubdra rangal gela ilamalong kabuy e olangit mamay madaalim.
Ngat pa nga gimsubdra rubayang hiromi na veyama, madirangal del korang ngirablagu, mamosubdra adada marangal ge may madaali mertial albula. Agidirek kalmasubdra rangalge la Masaye the May, rangalge la Gilbert the May, rangalge la Richard the May, rangalge la Festus the May, marangalge la Walter the May, olangit may madaalim. Ay mali ge gimasubdra ubay Mateo Rudim, madilubay edna ay Raymond, mamosubdra bekal adada raw elbang may madaalim. Agidirek kalmasubdra malaablu, maobak lubil rikl, mamosubdra adadra alilay, marangal ge may madaali mertial alabula. Agidirek kalmasubdra rangalgela Wilhelm Rangil, rangalgela Albertar Ire, rangalgela Xiang Yuji, wadal adra takriw Brenda Nirmeri la marangalgel, Augusta Rangil, rangalgela Ngiru Rablud, marangalgela Ngasengs Nakamura, marangalge latmat katimul, marangalge la idasyar tuur, marangalge la iblay kladik, marangalge la ongesi tuur, marangalge la rolmi obak. Mgas pasub da roku yal takawad, may madaali mertial albula. Agidirek kalmasub da rarablu da marinora asengala, maebil hermana umetaro, olangit mamosub da adadra, ngarmadangir, may madaalim. Ay la kalsub da morar adyol mewotome, ma karok kuye Anastasio, mamosub da baby ragmiw may madaalim. Agidirek kalmasub da erbay da may obak, olangit may madaalim. Ndirak kalspa da la Governor Brownie Simer, marbebi ringi, marangalge lamle ebi yung liosko ngira tumrang Radorsia Omigol, mauelas ngira tumrang marbebi retir. Marangalge lamre sabang oitrong rakatsumi taima, mosub rangalge lamitsur, rabe ekaldil evakyota, marbebi retir. Mgas pasub de may madaalim. Agidirek kalmasub dras araymul Joshua Blesam, madil sa araymul fuana en takataro, mamosub darangalge lamle sa araymul ngiryo, marbek kaladad may madaalim mertial alabula. Agidirek kalmasub darangalge la darbaira, alid kasuyuki rangol, maserenya mamis, mamosub darangalge la ngirturong, marangalge la kailang, marangalge la ari, marangalge la roys, marangalge la ngirur, olangit may madaalim. Ngiwala gimsub darangalge la modatngay elgang olgaril, ramistiga o Pedro, malorensa olgaril, marbebi retir, olangit may madaalim. Malgayo kaya tokubet sa espada, mamoraraklay Rafael Bawo Ngirmang, maebiraklay Mitsko R. Walter, olangit mo subdar avade may madaali mertial albula. Ng esar yakim subdar ngir oirem samyoyo masang, marbebi ringi, mamgas pasub dal dakawad, may madaali mertial albula. Ayra yakim subdar Yosiye di Leon marangalgel, o malngot kikuwe ngir ngasang marangalgel, marangalge la Seiko Daniel, olangit mamgas pasub de may madaalim. Agidirek kalmasub dra wadal ad, ramalgi, rena ilus, mataadib kalistus raksi, the marbebi ragmiw, olangit may madaalim. Oygul lagi masubdra nila ite Dr. Victoriano, madirawrang alin sa sato, mamosubdra bekal adam marangal, may madaalim mertial albula. Ngarami lagi masubdra ngalgel amda al debalbot, radiraw alngel Rosalita Losaw Odal, mamosubdra ngalgel asora ikeda, marangalgel amli wadal ad margi mongami, radorin, ongulung, marbebi ringi, marangalgel atumarangi mesera emi marbebi ringi, marangalgel amle dingali so ramakal de balbotra Armstrong marbebi ringi. Ngas pasub de may madaalim. Agidirek kalmasub darangalge lamle Abbas Yob Ililaw, Rabuik Abbas Eliayob, marangalge lamle dil dingalius Erigayob, marangalge la Satski Yob, mamgas pasub de may madaalim. Agidirek kalmasub darangalge lamle wadal ad, beng sa awas, raramli guel sa awas, masendi ulang ong, marbebi retir mamgas pasub de may madaalim. Agidirek kalmasub dra madal darar garay ngir ora ala, mamosub dra ngalge laulang tangol, marangalge la imeyong, marangalge la temail, marangalge la ebil ngir ora ala, may madaalim. Agidirek kalmasub dra ibadul raidong Adolf the May, madili ibadul Sabet Rivera, mosub dra bebi ragmiw may madaalim.
Agidirek kalmasubdra yadra therbay, Ignatius ngirmeril, mamosubdra bebi ragmi we may madaalim. Agidirek kalmasubdra batki kalista amador mar bebi ringi, ngaspasubde may madaalim. Agidirek kalmasubdra wadalat tutod ngiralmaw, ma Dr. Francisca Y. Soalavab, ma Brengs Adalbay, e olangit mamosubdra bebi ragmiw, marangalgi we may madaalim. Agidirek kalmasubdra tulik ramali kang ar, ma ebil tulik de olang ar, mamosubdra ada de may madaalim. Agidirek kalmasubdra ngalgelam le ebi rayung la Brengs taurengel, ra Lidia Otobda masigabik masters mamosubdra ngalgela Hiroko Otobda marangalgela da may Otobda o langit mamay madaalim. Agidirek kalmasubdra ngalgelam le ebil yung lu elbil o laol ra ebil abas batilde sa madaklas o laol mamosubdra ngalgela Gimigo U. Murphy marangalgelam le abas Minami Uwegi marangalgelam le yung Dr. Minoru Uwegi e o langit mamay madaalim. Agidirek kalmasubdra ngalgelam le yung ngiray ngas oitrong raw elbil rakumra senna asuma madingalius Isayas oitrong mamosubdra bebi ragmiw marangalgiw e olangit mamay madaalim. Agidirek kalmasubdra ngalgelam le ebil yung ator ngir omtilow radil dingalius arol la simer mamosubdra ngalgelang amay sa marangalgela kalulaw marangalgela Clarence e may madaalim. Agidirek kalmasubdra ngalgela omtilow o kumangay ra Wilma gumangay ma Victor gumangay mar bebi retir mamkas pasubde may madaalim. Agidirek kalmasubdra ngalgela Alfonso Oitrong ra Grace o Sambal marangalgela o Mikpik Elma Oitrong mamay madaalim. Agidirek kalmasubdra ngalgela Bloyang Oitrong ra James Oitrong marangalgel e olangit mamay madaalim. Ngorakasawa layak kalspadela Mial Bascasio Oitrong amora oligor kasawa Dr. Stevenson Cuarte mawadal adra malong e olangit mamosubdra adad marangal ge may madaalim mertial alabul. Orior yagito kubet salmasubdra ngalgela kasawa tiitong el ngaringyar ngalgela Tamaye Mersay ra Rosemary M. Olgari la marbebi ringi marangalgela Tatsuo Adachi radhi raidung Sandy Toribyong mangirerang Satoru Adachi marbebi retir mgas pasub de may madaalim. Agidirek kalmasubdra kabrina ti idib marangalgel marbebi ringi e olangit mamay madaalim. Balilyaw agim subdra adar goroy teruo no buwo, ngikleb Alfonso kumangay, yadribu kulakyoni saal, mamosubdra adade may madaalim mertial alabula. Agidirek kalmasubdra ngir ongor Doroteo Nakata, maoligong rangirirs Dominic, mamosubdra bekal adade may madaalim mertial alabula. Ngayaw ragim subdra dilre ekamur Clara Otong marangalgel e olingit mamay madaalim mertial alabula. Ngklam nga tela subda malngarngiyar adama malmlodya kalmadungang clear e lakabol maknitarang miw e mogtakang lanmay madaalim mertial alabula. Madakom malmasulang e didgausing erselsils rakamaldil el August 1st 2025 al ongay malurior Friday la Santos Borja Chapel and Funeral Home. Sign Abbas Paul WWFM. Tial subdel mulla rengstringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul deswel adias broadcasting company tiang aspedirar adlul top derngi e haraorngi ko mal mesulang subdra kodal tia subdra kodal lol top derngi ya ngiraki del show ngiramur ngir ongor Ricky Mol madiraki del martang ngiramur madirek bismau anemari sampan ma adilik klep sima ko madrai saul mukmong angal ke de target razim number te elngal gerang ngot pak number Napoleon ma adilop oil und jury Napoleon en nosme erseralu il kopsingil onga videl puire rak ma butang langaramur ke motor ko klah mandilel el morngi elul kopsingil onga el puile nyas on sils mang moto dramor gra evit klo mattedo ratutau el mora fiseri stak emomrael el mora blior e klo ratutau el mo otuabra blio evangelical church el talsika emo ura ablara lul emo maldil el motlial sils emo urol gul ma ki olnitem subdur gmiu el tagaw adal adra papaltab orior mayoldav mo subdrar adat ma arngal gesora mem da kainga sertel albul malwase angar longang spadala angira asapres brownie Salvador ma ebir asapres warang ulit luase mo subdrar adat
marangal ke matakai ngaseu ya kuk ngarar den spadala hatur kacu siro ma andru siro luase mosubdara arada marangal mi melel mosubdara bebir kau matakai ngaseu ya kuk ngat mau eng spadala amrao atoai ma alola rulugoto ya angiwal eng spadala Irai terbe masasing arurang mai blue kulturu man irmang ma ebira hai terbe ilberenge masami luase mosu dat ma arangal ke membetakai seu aguk melgeok yang spadala arklai bau ngirmang ma asibong mira luase mosu dat marangal ke membetakai seu tial albul ya aguk ngerem nungui yang akl ngira kitel show ngiramur am subdara angir turong jan sukiyama luase mosu dat marangal ke matakai ngaseu ya ore spadala Gloria Masami, Sofia Sid, Shelby Masami, Dirat Matpabel Sadaria Fritz ma Juliet Ri, Serelina Botari Deb ma Jorang Rideb ma Mihaina Koshiba, Diliklep Shimako Mataraisau ma Dilt Capriu Benedicta Mol ma Adil Subada Paloy ma Abadabi Sarang Kuye Anastasio, Kyoko Solang, Enita et Pisong, ma atreng temei, o elbil tarmau ngirmang, Masako Sadang, Marilyn Iar, ma Madeline King, Direk Spadala Maraas Sengichi, Dilikleb Anne-Marie Solang, Francisco, ma Diana Smau, Kyoko Tengeluk, ma Ngaradok Teruo, ma Lati Sasao, ma Mablu Ongil, ma Yohaina Sadao, Albina Daalbay, Maria Teruzi, Eileen Solang, Rosalita Nwal Kenti, Imengel Damay, ma Pirrarois Rosemary Kiep, Ibu Tomoichi, Serofina Metaro, Jennifer Nwal, Ilangay Nwal, Lucien Olikong, ma Arbebiringi, Carla Sadang, Ambassador Dilmay Olgari, Lisa Abraham, Marangala Upat Maya, Sabet Masayosi, Maria Otto, Erur Ito, Monturgra Adalam, Ememeda Kaingaseu, ma Direcl Mary Besong, Trisha Henry Lewis, Joyce Antonio, Clara Soal, Anna Evelyn Madris, Isum Rarda Mirairikla, ma Elvira Blanc, Edlin Mabel, Ethiopia Mabel, Jacinta Ri Mosudra Arbebirgao, Maria Santos, Dirasway Regina, Riz Chuneo, ma Arnalgela Ahideo Amtoda. Ya Ruktama, Lenspadal Augustin Masayos, Fred Tengeluk, Umadib Kinsiano Obiang, Tukriu Ra Abab Damay Al-Uz, Teo Ed, U El Valio, Ngiraitong, Aribuk Kel, ma Achibasang Ri, Erdialul Rumong, Itpik James Ngirateng, Obakaramiun Seljak Ngirangasang, Ngira Along Rangel, Dwight Masami, Governor Amais Robert, Taski Ngiramur, Vince Akiwo, Benedict Ratukur, Inabot Kel, Glenn Xiang, Nikleb Ngirata Ongwal, ma Stephen Tomoichi, ma Robert Kel, ma Temi Mitaro, Reynold Mol, ma Si Sobel Rulukota, Olikong Edwin Tomoichi, Raramio Columbus Sakuma, ma Swing Lee Siro, Joseph Lee Mat, Johannes Merar, Umang Damay, Allen Suzuki, ma Arbebiringi, Wilfred William Armstrong Jack, ma Allen Kang Itz, Edward Mabel, Moskasuk J. Okada, Molturgra Adalam, Esola Marbebirgau, Matagaing Seu, Brandon Pauso Ngiramur, ma Ailangalang Ililau, Molturgra Adalmiu, Matagaing Seu, Bruce Amale, ma Katwin Ito Mosudra Arbebirgau, Matagaing Seu, Ter Albul. Ya Belilio, ang Spadra Oop Ngiraateng, Ponsiana Samban, Susana Daalbay, Op Adra at Talbudul El Mayumi Sino Zuga, Ma Brenda Okada, Idalat Eriko Malone, Lisa Madris, Mang Robland Arurang, Barbara Solang, Uelbil Hilaria Ichiro, Isamu Amano, Mangalil Yama Mtoda, Irul Ngirngasang, Olsing Iyakar, Adagroy Bostol Rumlig, Edala Roman Rideb, Isaac Sambal, Legislator Umdip Rideb, Hilbert Rideb, Ma Pingalang Uelas, Godwin Sadao, Evangelist Ruungwal, Ma Kent Ngiramur
Oman masulang dito ka sel sils ram asang ra targid ra ajim number ta madios polo makantang atergid rogui sain ngira kidel jo ngiramur mutul teatara sudra osisul godal Petia sudra godal lo tobderni au bakra miuns jak ngirngasang ma abilung masia okada ma abilung ra amiuns altakago masaharu Ronald Rani ardor ma adergroi teruo nobuo muskasuk j okada el mesudra aradamam ra yolda ma orior mukma atargidra jim numbert el ngalgela adil of oil jurim to numbert amlos me sera Sunday lelui il gobsingil onge widel buir el arrak yamaldi lam la motrgok el morngira erul gobsingil onge il buir el arrak al ngasbat ongel sils yamaldi lel ngal tarkitra jim numbert hadi motob dra palau funeral home emelmal tel mora fisheries el mora belilio el mo maldira ablaira ngalul magi olngitra rokul admam rayol tap moror lo sebe med alim edga ngaseu ritial elbulo ya oror agi mesubdra asarita albino ma angiklep ngirata ni kwal lo sem kas mesubdlo at mar arangal ge sola med alim edga ngaseu ritial elbulo agi direct mesubdra arangal gela amle epilung ramiuns rosania koichi era atil koko krufina tatingal wasem kasu ka mar bebirgau esora mem dgaing sertial albul aki direct mesubdra hamako to ngiraket ma Francis James Obak ma arangalagela hasimane sukiyama psis masaharu ma Linda Masaharu Sherwin Masaharu Lilian Masaharu Demeter Masaharu metul mesubdargau el Regina Achuneo marangalgem los marbebirgau Ingrid King Ridep ma arangalgem Janet David Sabet Bears ma arangalgem Torinda Erdor Hazel Erdor ma Oeriang Hans Terbai ma Delilah Francisco Merikel Francisco Levi Alfonso Tuila Terbai Emi Terbai marbebirgau Emi Terbai marbebirgamiu Natalie Lori Matsuoka, Lisa Matsuoka Jack, Ola Edmund ma Rebirgau, Lynette Irul, Agidirekl Mesudergaul, Opirir Julita Blibe, ma Akiru Martin Ito, Lwase Memta Alim, Edgai Maseu. Agidirekl Mesudergaul, Madra Alilai, Leori Hiramoai, Solomon King, ma Gaylord Herdor, Stais Herdor, Heimin Erdor, Jesse Iraboy, Ling Inabo, Matila Poland Masaharu, Kenneth Smau, Hussein Derbai, Kirk Derbai, Dylan Derbai, Henford Hank Dudley Derbai, Trump Ongor Derbai, Harlan Derbai, Kenny Mears, Jackie Okada, Al Pacino Okada, Marangalgela Adargoroi Teruo, Era Alomisang, Wasemosudra Bebirgau, Ngiragidel Joe Ngiramur, Dusky Ngiramur, Kent Ngiramur, ma Jeffrey Ratur, ma Arbebirgau. Directors Spadam Amora Arangalgela Adirungas, Meseral Gabriel, Era Amarino Gabriel, Kaspsudlo Ate Memed Ali Medgaing Seu. Directly Mesudra Camille Ngalgela Miss Itpikra O.L. Digstona Tus Miss, Richard Miss, Shanna Miss, Flavin Miss, Evelyn Miss, Judy Matthew, ma Arnalgiu, Waseme Medgaing Seuri Tial Albulon. Abililio Aki Mesudra Ngongatrui Dilores Capgol, Hujimi Nobuo, Kayoko Irul, Yosko Ngiraket, Norita Edwards, Georgia Obwokolo Ngiraket, Ngirul Jani, Eileen Moto Quintol, ma Janice Ngiraket, Edwards, ma Kins Kang Itz, Gandhi Kang Itz, Wergamur, ma Kenny Kang Itz, Matsutaro, Narit Rabong, Leilani, Kokoi Ngiraket, Rabong, Didi Blunt Reed, DDL Kang Itz, Brenda Okada, Vernie Ngiraket, Chastity Ngiraket, Blunt Arurang Hens, Idelat Erigo Maliangata, Etelel Shangadeb, Harlan Nicholas,
Sherry Nicholas, Leroy Frano, agidirek masubdar kaul, tiraki del Martang Iramur, Isamu Amano, Yamamoto Mtoda, Vasem Kasusudro at, Emem Alim, Tagay Naseu, Eritel Elbul, agidirek masubdra Joe, Ngortu Nobuo, Dan Haruji, Luis Iraket, Regis Aichi, Norvo Jose, Louis Iraket, Jeffrey Tele, Jason Sugul Iraket, Maideshar Lester Iraket, Maika Nobuo, El Dukle Kwazalin, Winnie Arurang, Joel Okada, Columbus Kwazalin, Morgan Matsuoka, Cassiano Robat, Ma Arutam, Kalinko Kang Itz, Ma Agrandi Nirabiol, Opkan Ma Amaira, Agidirek Mesudra Kaul, Elbil Monica Ichiro, Luasemo Sudra Bebirgau, Musukumama Ritel Elbul, Agidirek Mesudra Arangalagela, Antonia Wenti, Era Emri Wenti, Ma Asada Cosmau, Luasemo Sudra Bebirgamiu, the Kain Seur Tel Elbul. Dirgel at mamamlo dehan madungang clear labon makita arang miu yaki emalat emadangil mo ma a ombrengas en diahan mo koron lot kamam eritel albul mada rubak dios lol molmolo makaltanga tergid rogui sign obahramuns jack ngasang ma bilung meisha okada mutia tara sudra osisiul godal matianga sudra agodal lol top derngia obakl ol pirer Napoleon ngat pak number Napoleon ma apaules sambal and moraroku il kim kaw adal babal tap orior mayol tap mukmo atargid rajim number telngalgela angin ngat pak number Napoleon ma adir oil Judy Napoleon amlo osme erseralu il gobsingil ang widel buil era el arak era belu rabelilio ma abatangela ngaramor ka kamaldi lam la motorkok morngira erul ko besingil o ngayal puir el arra el ngasbadong el sils el di morngira aplara ang lul era abililio olitiu la di moto dra fiserista era malmal tle ay klogara tutau el di mongamdi el mutra o sils ma angar long aki imsudra adalbai era aimei el tuti ngiralil ma evir aimei airor arurang lo hacemos sudra dat eso la ngakuk ngarar ta yakim sudra arut arar rei holt ngiratio lo hace makabasang ete tiob lo hacemos sudra dat ma arangalka yakuk esara kim sudra ebekeu tat ngiramngur ma Justin ar marui lo hacemos sudra dat marangalka malkeo kakim sudra senator Brian Braide lo hacemos sudra bebirgamiu yang mau yakim sudra arangas Lucio ngiraiwet ma Florencia France lo hacemos sudra aradat ma arangalka yang pang yakim sudra arkamasik surang webs senior ma bekldil el eba kyotal lo hacemos sudra aradat marangalka ya imli yaki im sudra ebil hermana umetaro marangalke ratele ke tuoren umetaro lo hacemos sudra bebirgamiu agi direct sudra au ermelek el teru orungulpai lo hacemos sudra aradat marangalka memtaka ngaseu ya iraya kim sudra ke krel tadib timoti ngirtimau ma wadal adra aurbaul Ines Santos ma adira aspar el Karen Kohama opi ang tirak taliabata mangyor amasyol mo sudra aradat makabenor mewang rungulpai wase musudra dat marangalko eselang akuk orior yaki musudra rupas Gabriel adalpai ma o oprahel beserral wase musudra dat mem de kangeseu agi direk musudra adalbar kasawal el Harry Fritz marimu el Dominica nguriakla wase musudra dat marangalko agi direk musudra arunguru el Herman Omelau laiter dolmers Apolonia Siprit mkasusub mi mar pepir kami mementa limet kaing seu agi direk musudra angiripkan ma atiripkan wase musudra dat agi direk lolngitra angir odsu el Milan berdong wase ma adir turong el Hiroko Sukiyama wase musudra dat ya ilak subda alol tobderngia atil pak keiko vedor el bora arangalkela amle erubas Santos Olikong era Lucy en ma Clifton Olikong lo hacemos sudar bebirgamiu memda kaingeseu idirek mesudar ngi kleb Alfonso Kumangai ma adirai kalau lali Gibbons ma arangalkela obirir Tokie Morey ra Tingilius Ignacio Morey ma pia almangsau hacemos sudar arada memda kaingeseu
Agidirek masudra Jani Yao Tosco Bloriano ma arangalgela akatei o ip era amda ala Julia o ip luase masudra bebirgamiu ya ilak subtal tobdergia arangalgela el mora ablitang yoichi singeo ma balang ulang wong luase masudra dat ya belilio ya kim subra arangalgela amle opidir aya ko Martin era opidir Julita Blibei klorupa luase masudra bebirkit era alwil musugamam sura ermagatiu susumu mori ma arangalgela adir raklai koshiba Yosua koshiba me mosudra atat marangalko direk rangalgelam le ermagatiu etaru kishikawa ra amari kishikawa luase mosudra bebirgamiu au ermagatiu Ignacio Santiago ma adir madaliang Katarina Telei ma Inaria Tomei Koseba Yamamoto Edwina Solang Susan Rodas me mosudra atat marangalko agi direk mosudra arangalgela abarek ngirarngi marangalgela awai nged erateong ed ma arbebirngi marangalgela aigalau onklung lera Maria Otto Joseph Malisa rengel marangalgela amle engirngat pak opi ang ngirarngi rau matip kingsiano opi ang marsiano opi ang ma arbebirtir marangalgela Gabriel ngirarngi marangalgela asingkichi madra amara madmar bebirngi agi direk mesudra arnguru el Hensley smau ma amayumi ridep ma Adiana smau wase mesudra bebirgamiu ki mesudra arngalgela amle engirngat pak smau susong era Sanford smau ma aris Hannes Chuneo wase mesudra arbebirgamiu agi direk mesudra arngalgela are mildil ongetiu markar Ichiro ma Henrietta Chilton ma arangalgel ma direk rangalgel amle edil pak kalau spesungul era edla Roman ridep low rule Siana spesungul ma achans spesungul luase masudra bebirgamiu marangalgel abulbul sampal era Paules sambal Juanes sambal ma Fabian Tabasol, Marangalgela Sayako Iar, era Elmer Iar, Sabet Iar, Estrella Nakatal, wase mosudar bebirgamiu. Marangalgela Nobuko Leong, era Susan Olebu, ma Leona Ricky, ma Isaac Sambal, wase mosudra arbebirgamiu. Marangalgela Cristina Kotep, era Carson Kotep, Michelle Alfonso, ma Marlene Dominic mosudra bebirgamiu. Kidirek masudra arangalgela Ali Nakamura era tilpak keiko pedor ma arangalgel marangalgela Hisae Kunioshi era Quincy Kunioshi marangalgela Hiroshi Nakamura era Benhard Paulong ma adiras song El Pascuana Tele ma ngiraket yuki tengok luase masudra arbebirgamiu marangalgela Toshio Nakamura Rachiko Nakamura Marco Nakamura Al-Ol ma Amirna Nakamura Kyoto luase masudra arbebirgamiu marangalgela Atajiro Nakamura ra Ezra Nakamura ma Akimio Nakamura luase masudra arbebirgamiu marangalgela amle Chief Justice Mamoru Nakamura ra Edwin Nakamura ma Stephanie Nakamura Natalie Nakamura ma Tiko Nakamura rangalgela amle Obak olol kunio Nakamura ra Arik Nakamura epiledil Caroline Nakamura takava Sherin Nakamura ulong ma Jill Nakamura iar ma arangalaga lamle etil pak merki Napoleon era ngirngat pak number Napoleon ma arangalgel ongetiu Andres Napoleon marangalgela obak ol pir Napoleon ma arangalgel marangalgela anao ko imeong era aheis kahuye ma kailani Kenny ma arbebirgamiu marangalgela Johanna Napoleon ra Elaine angirmeri ma marangalgel amle edil pak Naomi Isimang ma Byron Napoleon Rolmi Napoleon Singeru ma arbebirngi ma Beverly Napoleon ma arangalgel esolanga kuka ngaura kimsudra arangalgela angirau Miss era Eldigus Governor Natus
Miss ma Richard Miss ma director ngalgala masago oreng sera Captain Benito Thomas luase mosudra bebirgau I director mosudra rungu diusim ma Isabella Ridep ongeim Captain Alvin Raymond luase mosudra dat Markloatre betoga sang ma bola kasep miulmei mal diungil besul ba di grat krang lungu madako mar besulang abud ma abtigereng ra adios til blo lo bangedrogui sign obakl ol per Napoleon tial subdel muller reng stringi adiagal spedel ma adiagal tigingel mal up engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi haraorngi ko mal mesulang subdel qodal magamldila tia subdel qodal magamldila top dengi dialul alonskota gingat kapoy hiop puro rulod Marcelo gingalau Ilapsis Vincent ito, Arbadura Tablak Marino Thomas, Mangirmir Basyo Kyota, El Girela Gameldile La Teresa, 3 idoong, alang algilam lengir ngat kapoy idoong wasay. Kaltargi dam lamos mer sera July 18, 2025, mabadang ilang aramoro kam lamotrokok la Gameldile moringira July 2, 2025 Wednesday, ong edelurior. Mandi mo mga maldingira Santos Porhat Chapel and Funeral Home, yawri rasuel bang maral morablu ng iwal and momdakla. Malway segim subdi ang ngit ragamil at mamray garbelu, magtangan loyti ta alsang miu, e may imdali medas mas miing kaltargi dalo kung maadibusra drang lid. Mangar along agim subdi raibudu raparak al Florencio Yamada, ebi raparak Valentina Vares, ingira kasaw, mo subdi rarbek kalngal ng may imdalim. Agidire kan subdra morfiu asisang mo subdra bebi ngau mim dali mirtel bula a ola gim subdra ngalgelangin ngamius tangadik radir rasir sekliv yuri mar bebi ringi olingi tamim dali mirtel bula art magim subdra ngaim ngina kasaw rungul mar ngalgela diratyo talaw sabal mar ngalgela rimat sabal mar ngalgela wasisang sabal mar ngalgela mlei o op meriang mo subdra bek kalngal garatabla ngim dali mirtel bula agidire kan subdra ngal garabla ratyo ra aribok benito obak mas subdra mim dali mirtel bula agidire kam subdra ngal garay kesuk ramasay kumangay mamrao mat Joseph Lee mat makas pusub de mim dalim agidire kam subdra ngira armal la chanting ba subdra bek la dadra armal le olingit mim dalim mertel bula iwala gim subdra ngal gelam nangir ngat kapoy dong wasay ra former speaker no idong ma Rachel Ayer dialul mo subdra bebir kamiu agidire kam subdra ngal gila Gertrude Puro marngal gelam le dil kapoy Tomasa Marsay marngal gelam le dialul Gabriel Rangula marngal gelam le ebiro logot Kiari Melil marngal gela dira ete ito marngal gelam le dil kapoy Martang Obara Aibong lang Doris Math mar baby ringi may merokum dali metel bula ayliaklas pada mamarangin nga sa Leo Lord Junior madalala dirmat arang takagoruloda yolingit mo subdra bekal ngal kamada may dali metel bula malgayo kagim subdra ibiru lord na maybe uegi marngal gelam ne koy Benjamin Mersay wasay ra Rosemary Olgari la mar baby ringi marngal gelam ne lord Johannes kirakasaw radira itrir Miriam Che Augusto mar baby ringi marngal gela Goriang Jacinto radira del bol takla kodep mar baby ringi marngal gela Riga ewatra ngirwik la Pedro del Ngali marbebiringi marngal gela Hideo ewatra Sisinio Hideo mabelinda eungel marbebiringi tir marngal gela Remeldil ngirwas ara Brian eungel ma obrang Antonio marbebirtir Mateo onglong Joshua marbebiringi agidire kam subra ngal gela ne odel atos ko sebalt rangir kungil Steven sebalt madilik Rebecca ngirmaat marbebirtir marngal gela ubal telei ra kamatawal ben telei machulita telei marbebirtir marngal gela ngirat kakal makreos rang tibu luel makreos marbebiringi makamenor hinaro employ marbebiringi kas puso de may dali mertel bula ng esara gim sudra ng lagila anamalayong ngirkalaw rakolas mardabang la verano marbebitir marangal gila amasyol ar nginangayang rarabat robam dilta prak Margaret matulik Benjamin marbebitir yolingit may dali mertel bulung Ursula gim subde olingit robang armau Sydney HC madir ragawis Marcelina Argenti mosu darabek ladat marangal karang armau eme imda alim mertel bula aira gim subde radit Clarissa Ilong Rudang Herman mabuy Krul da Smide Rudang marangal gila Johanna Rabey marangal gila mledi lisikla ngiru albad ra Johanna en Johannes maora al ngiru albad marangal gila dir rangayang irmau raya ort koela maodar ebi rairik sadaria marbebitir marangal gila Moses Asumara Moira marbebiringi agidire kalm subde rangal gila Mastang, marangal gila Longlong, marangal gila Dingir Wasisang, marangal gila Rigel W Masahiro, yolingit may imdarin mitel bugla. Agidire kam subra former President Jenson Tribiong ngirakasaw,
maru ulel ngalgila ngirat matu ula el ngira saw el ngit meim dali mertel bula agidre al subdra wad al adra qabawi long marsil mo subdra bekal ngalgel amle dialul ngira molaw malyut el ngarngia ngalgela ramyang ngalgela blue ngalgela peloy marngalgela boda ngas subdra gol ngalgra suroy mo tangal meim dali mertel bula ayliak togobet spada ngalgela irtang alodasang am subdra ngitra dan mamra di rangaset skotur magolbas aloy shustelle mo subdra bekal ngal kamar ad meim dali mertel bula ngaram langoy agim subdra ngira sibong lakis malsol dira alilay kyo korngina Grete Williams sam obad maireng malsol mo subdra adat marngal ge meim dali mertel bula ngat pangagim subdra rubiang hiromina beama dirangal de la gorang irablugu madalinget Francisca Otong mo subdra adat marngal ge meim dali mertel bula imiliga gim subdra kula ul terworng bay maram ay sa linda sakli mo subdra brebir kamiu e meim dali mertel bula ya to batses pada mamramala albelu natan yusi mo subdra brebir kamiu meim dali mertel bula oriora gim subdra ngalge la brereng stela kyota raros kyota ma dilmur alugos isal marbebirtir ngalge la berni kasuma ngalge la Susana Sikyang marangalge la Bibianau Erbelau marangalge la Santos Ngodri ra wadal adra urabau Ines marbebiringi marangalge la Otiwi ngirdongol ra meong haruo marbebiringi marangalge la mner dialol ingrakli Emiliano ra Elias ma Salvador marbebirtir marangalge la amle ngira ulau Moses Mogol ra Nasrin M Noel madaktar ngira Isau Mogol marangalge la Aloysius Teleyo Siwo Asuma ra Alvira ma Alfred Asuma marangalge la mne arbadura tabla Hiroshi Santos ra matarang Santos marbebiringi marangalge la mner dialol Jose Singenari Asuma ra Helen Rose mangenarot sungyama marangalge la ma rulu rawa agi ulde kalma marbebiringi marangalge la mner dialul oberdong ra milang marbebiringi marangalge la dira magar demi ra ibudur ra idong Adolf demi mai mengala yora demi marbebirtir kaspusub drogo e meim dali mertel bula ngarkabsang agim subra rabe Lorenzo Katosang madilo dilang Edwina Katosang bosub dra ngalge lamne armeu Katosang marangalge la besrak marangalge la imiong marangalge la sadang marbek kalngal kamar adad ro dilang e meim dalim agidre ngal subra ngalge la igalaw gitalong marangalge la umay aribok marangalge la miot al Andres mkasubsub de meim dalim mertel bula pelilo agim subra ngal ram daliwali olingit mosubin meim gim ali mertel bula madagop malam sulang madi daqawsing arselsil siraqamaldil July 2025 long edel urior sign dialul alonskiota tia subra qamaldi da tresaidong loltob deringat at posmalwat talay Miss Antonio Bell sa alid adong Pedro Marep marata France talay magim subde wa isra adamam nga daspadal kayuk kalmayol daw ak motargi da tresaidong am losme ermong lamot rok qamaldilel morngin at Wednesday July 2025 rapalaw funeral home and chapel ngarangat kibray rai state yawriu rasuel beng top da ngila tresaidong almomdak rablur ngiwal balway segim subdar bek ladamam mo meim dalim nging sirti albal se langmaldilel kal targid ra tresaidong mangrar da gim subdra ngal gilang lod marogul da mamel gidel tial bul ya ola gim subdra takriu Salvador Remogot ya drop sang Steven Ganay ma odawra ibay Harrington Olebu balo subdra adadar kumamim da kaing sew yang kakla gim subdra adadra qablira lamol kumamim da kaing sew tial bul agidri gam subdra ngal gila ngira kalsong mar ngal gila balayles gidel tial bul ang iwala gim subdra ngal gila titibaw bawmer ngal gila Ravels ngal gila Ryu mar ngal gila Gertrude Puro agidri gam subdra ngal gila ngul rikabar ngal gila obak ngal gila Miss Atliw mar ngal gila idong wasay amal kayo kagim subdra ngal gila ilal mar ngal gila idub agidri gam subdra ngal gila kodep kinatrang ngal gila ngil mogol ngal gila samdiw ngal gila Joseph Palau mar ngal gila albang wel ang esara gim subdra ngal gila ubul ngal gila abul mau ngal gila ngelaw ngal gila swal ya masiro ngal gila marra mar ngal gila anangir ngelaw agidri gam subdra ngal gila atmilol ngal gila subdra ngal gila maruy ngal gila baap oilo ngal gila idil samlong ngal gila ongal ibang wel ngal gila ambasyo ngirangayang ngal gila atmodrang ngal gila aloy ngal gila aludong ngal gila rasengal ngira ibulngula agidri gam subdra Alexis Katkel raqabli rayabukul algidel tial bula agidri gam subdra ngira oirem masang maudal adhiro ko hideo raqabli oirem malo subdra adad algidel tial bula ayragim subdra bekla damam gidel tial bula gidri gam subdra ngal gila isik ngiro albad mar ngal gila ngira mungloy agidri gam subdra ya ord koel malo subdra adad raqabli rawi mo meim na kaing seur tial bula ngart magim subdra ngal gila utadil algidel tial bula ramlungo agim subdra ngira sibong la kismal sol malo subdra adad algidel tial bula
At pangagim subra ru lel marangalgilaw eldig sa lab dal gidel tel bula. Ay maliga gim subra at kulaul terorong bay marablud marinor aseng la malo subra dal gidel tel bula. Abrilo gim subra ngidable isak sakuray mangina sakos cherom sakuray malo subra dal gidel tel bula. Tiang adig maldilo ngilom gadblal sa magadolingit tarbeklad me bolqaltbok la el gidel magadblal sa. Balbay segil mutuk manolingit tarbeklad mam ngana hospital kayuk meol daw el kmamim da king sel gidel tel lumong al sungulngal targidra tresaidong tial gamaldira tresaidong amorgira Wednesday chulay dorit para funeral home en chapel ngarang at kibra ira state ya kila suel bengtov del mamdak krablon giwal madong malm sulang iru bakal dios lol malm lumkal tanga tridro kui sai na tot pos malwat talay tia sub del top del nyaulong ong tage orngila rangim Sebastian Andreas deliget Sebastian Marino ngiro teot eliaya yad spons tagada mangir bang al Benjamin Adelbay el msub del qamiu al daqaw adal adal lagi wat tula de delil el ngara gal belura ko del lel magamal direla tresaidong el ngalgelang arta or blue dong kaltargidam los mer serong im luriol July 18 2025 ya gamal direl mam gadal blal sa di morngira pala funeral home en chapel el ngarangat kip Hamlet rablu rairai ra July 2025 elong ede luriol magamal dila omu ra tutara 9 am el motolial chil sa 12 pm ya badingira top del madak rablu ringiwal makiorangit el kmame impodak eda ali medang sutri ar bebiringi ertel bulo ntia ngaliok ma along lo makardi mo kaltpok el gide la gamal din mam gadal blal sa bangiwala gim subra noay doom kas pusudloat iblu ko truman ngirmang molingit tanges rarangal graw espay sereng tulop wasisang marudam rahustino masaksay maantiro boysek smi Juana Nestor marbibiragaw kas pusud de may mga circle bula aralong gim subra ng gilam li adalbara kayo ngiramat trolley ratwait ngiramat maodam rauldak ngiramat ngiramatur marbibiragaw ang gilam marbibir amling rawre to bias akwan kas pusud de may mga circle bula yesara gim subra ng la makarti o taro kas pusub de mim tanging sertel bula at pangagim subra rideb o kadat itom kas pusub de mim tanging sew rigel reblug mangalgem ending flowlat mangalgem hasintang itong marbibiragaw rangalgelaw eldig is love reblug malin singir umrang ngirare ngiraget mangalgem kas pusub daradat marangalgem mim tanging sertel bula ayra gim subra ngiraget Robert ngirabluku marbibiragaw rangalgela dalad raira al sali adalbay kas pusub lo ade mim tanging sertel bula rangalgela gigareldil gigi son rangal kela late tangiraget roman matula rarurat agi malwert matul mariiwang welt matula gas pasublo ade may makang sertel bul rangal kela mleya odanya ngi rogbay rangal kela dayang ikasasa diraay tinagyulula kliw ngirgi klanghangit sa Hermino Marino Roma rangal kela Pastor Solomon Bokogil Spis Palentino ngirgi klang Puig Spis Chairman Daniel Senate President Tocons Paules Chanson Toribio Yadre Eduk Francis Toribio Raboraidung Yoel Toribio Padul mulwat talay marangalgem o bakaradapkar Clarence Kitalong kigarel tadip timoting irdimaw tulay sa baltakada mgas pusub de may madakaing sirtial bula ay maliga gilturor kalaw sermong maramar katamin mong South Junior magimol turor kami yung may arigel kwal malangos kumamartial kamaldila ngaram lango ay gilturor kalaw ngira sibong lakis malsol maoda maramay ring malsol mgas pusub de may madakaing sirtial bula rangalgela rage sulyal rangalungura maowang William ngira igalaw marbibirakaw rangalgela France ngira makatira dilyaw mangina makati France kas pasud de mim naging sirtel bula orior agim subra wadal ad agemi Anderson marbibirgaw rayong Benjamin yob ding Lius Moses yob isaw rumang saw komitatong madilmer ng algem maging sirtel bula alias ya kadirigal mitatong madilmer ng algem maging sirtel bula amra Paules wadal ad tutow dengilal mau marbibirgaw Ephraim ngira itay marbibirgaw Teodosia yu Patrick Josephine ulong iraboy kas pasud ad mim naging sirtel bula Serafina de Bulbot sato marangalgem rangalgel aleduy o maliak rat teoring inangas marbibirakaw Sariang o Lal Warswick marangalgel rangalgel o Rengs Pedro rangal Sarah Conway Sked agemi Sunday marangalgiw rangalgel amledolad railong isaol malin sato marangalgem Deborah Toribiong Rodiang Toribiong Smus Nanomi Toribiong Chewin Wermas Rosemary Joseph rangalgel Carmelong Ralulgar radeliget mangkur marbibirakaw rangalgel arium draruli maka anghinino bibiro ni kangiray ma Fermina isida Sheila sa kumamar bibirakaw Apolonia Siprit mgas pusudula ade may makaing sirtel bula rangalgela Hiro Mirdial rangalgela Katsuwe Sali Kildong ra Juanita Obiang marbibirakaw Boon ma Reinhard Silas mgas pusudula may makaing sirtel bula Rosankyo si Andrew mgas pusudula ade may makaing sirtel bula Dira
Yat ngir Rose Masubada, rangalgila sa awas ra Speaker of Horror State Legislature, uel sa awas marangalgiw, ngira Mariang Alexander Rakamsik, Alexis Rakamsik, Pastor Valgusan Dario, ngira Oteot Eliaya, marabibiragaw, Puik Pelaw, Bun ngirangsin, rangalgila amnirang uluel o Ips Armidal, William Siprit, marabibiragaw, rangalgila Santos Iklok, mukas pasubada may nakaing sirte albul. Pelilio agim subra rangalgila kalibra ko seba, mainaria, maradadra tula de drill, rangalgila amne el ol kaiting Madris, kas pasubada radad, may nakaing sirte albul. Tigil mo diya kalabas ang klira matingil mo katakawaad ang irong siti al-sub dara kamaldili la tres sa idong mungkas pasub de may midali midang sutri rabibinangi irti al-bul makamaldin mo mga kadalblal sa amoringin na ong edel Uriel Wednesday July 2025 Palauan Funeral Home and Chapel nga Kip Hamlet Rablu Rayray makamaldin mo mga kadalblal sa umur at 9:30 AM el motali al-sil sa 12:30 PM yabatangil ng kaltargid at 12 del mamadak Rablu Ringiwal kardimot nga siya ekop kali arubak el Dios raklangar at Saidong, makamangal tayo, malingyaw banggit. Our Saidong, mother, sister, grandma, auntie, friend, and a professional nurse for over 30 years, shall always be treasured in our hearts forever. Kung malmsulang, sain, yaat spoons takada. Tia subdolto din yas pusungol masawedor, o sabi no Kyoto, ngiraklang chance kabong, Valentino Amasyo, manaway doong, el murarukul at mamrababalda, mayolda, matargi dara Saidong, amlosmer, bang mlamotrok lang maldilil, maringira Wednesday, July 30, 2025, Palauan Funeral Home and Chapel nga Kip, Rayray State. Yawriw rasuel beng to da bengil momadak Rablu Ngiwal. Magim subdara at mamal mo may dalim da kang sir telbal sa ila kamaldi lang kaltargi dara tres saidong. Mga along agim subdara bakar bawr pertik ulang skang maayo la marhen sa madrang ar mo subdara at dara matawi. Malaga kayim subdara richinam sublu maradumam kaspasub da may dalim yang isara agim subdara yaadra bitalta truman ngirbang mo subdara at martel albugla. Alam lungo agim subdara nguram awang William ginagalaw mo subdara bibirnakaw. Rangalgilaklang skabong kaspasub da may dalim da kang sew. Agidiri kalam subdara irung igida ma eri emrungula. Agidiri kalam subdara ngalgil olqaril ngalgilas armidal ma France kinam kati may da kang sew. Art magim subdara ngalgilat taro matsuda may dalim martel albugla. Ngarada agim subdara dalmam ranawra hideos may dalim martel kamaldili la targi dara tres saidong. Ngat pangagim subdara ngam 6 surang alwip senior mo subdara rokul adrang lay. Agidiri kalam subdara ngalqaraidor may dalim martel albugla. Tokobet sa spadama mo ngalgilam nebek kaldil lukosiat rangalgila taw rangil o tawda rangalgila amner iwang yosiwa omsyol agidiri kalam subdra rangalgila sariyang warma marangalgila geng ichi warma kaspasubda may dalim daging sew a oriora gim subdra rangalgila tosiwa Kyoto rangalgila gimiko Kyoto rangalgila siro Kyoto rangalgila masuwa Kyoto rangalgila asa ako sasawo kaspasubda may daging sew ti albulo amiyun sa gim subdra rangalgila ide bins erung rangalgila olblay marangalgila bedor kaspasubda may dalim daging sew magilmutter malungit rarbek kadabab ngaregal bekal belu rababal dap mayoldaw gidel tel kamaldil ma e omangada blal sertial ma awlobong al sungula targid la tres saidong may dalim daging sew Matial kamaldi na marangira Wednesday, July 30, 2025, Palauan Funeral Home and Chapel nga Kip Rablu Rayray. Yakir la suelbeng to del mamandak Rablu Rangiwal. Tito alamal mil magatmok labadingid roldang sa radios, malbaskidabud elole tergid raklol mesel baltigreng. Kop malm sulang, sain espasol masawedor. Ayakla el subdol to dernya no aidong amoradalal radil sa hilaria ngirungul lakobong bangir nga sa Leo Lugo Junior mo subdrangal maradal gile lako dalil at risaidong saen no aidong tial subdol mulla reng stringi at yakal spedel mat yakal tigingel malub engul deswel at Yes Broadcasting Company tiang aspedirar adlul top dergi haraorngi ko mal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. You like beer? Well, there's a new beer in town called Asahi Super Dry. Its taste bud makes you feel fresh and dry. After 2 or 3 cans, you want to get up and cha-cha-cha. Okay, so let's go for it. What are we waiting for, man? Asahi Super Dry, here we come! Asahi Super Dry is sold throughout Palau, a Karaguchi Island beer. WWFM is owned and operated by the Yes Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Ngermid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 megahertz
and 89.5 megahertz 24/7. With a transmitting power of 450 watt each transmitter, WWFM is a 100% locally owned radio station. PT Waves now offers 4G LTE. With one SIM card, you can call and text and use the internet. Affordable rates and packages perfect for your needs. All worry-free. Zero balance? No problem. You can still receive calls and texts. Communication has never been this easy. So take control with PT Waves now. Visit their Facebook page for more information. Palau Telecom. Get connected, get closer. Hello, Palau. This is the US Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Are you tired of overflowing bins and irregular waste collection? WWF Waste Collection Company got you covered. We offer residential waste pickup for only $22 a month and commercial waste pickup for only $33 a month. Why choose us? We offer affordable rates, prompt and reliable services, and we are also able to curate our services to meet your needs. You can contact us at 488-2254, 775-1509 or 775-2765, or email us at bubblethewastecollectors@gmail.com. Let's work together for a cleaner and greener future. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Dia's apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Dia's Apartment, the right place for you. Ali, ngariya malor udu subde de hatemem el mera radio station. Madagulngit mamay im nasugaw. Makot, egdilu si aspren, eloya a cellphone mal open den wargaw. Ay muk mungomur o ingrang momrekor o ingrang. Etelat times ratal si sa nringi. Esen nringi either moya ka fax mora 488-4420. Malub send loya ka email mora www.fmpalau@gmail.com. Egama record ringi erulia invoice send ringi le porkau ya uriul egame harau. Ali malya moves loya den wargau le chospe ringi elo aisergau maluba nganya harma raspedem ya ki call say the number mga do urgarau era ki bomrek mru raspedem ko mal sulang. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in the US Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. I see ne. What do you mean I see ne? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer, Asahi Super Dry, number 1.
You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. A deadly collision on the water in Florida. I'm Lisa Brady, Fox News. The Coast Guard just confirming 2 children were killed. 2 more are in critical condition after a barge appears to have struck their sailing boat near Miami. All 6 people on the boat were pulled from the water by responders. The Miami Yacht Club says they included participants in a youth sailing camp. The Coast Guard is investigating. The man accused of stabbing 11 people at a Michigan Walmart over the weekend is arraigned in state court. Clearly, this is one of the most serious crimes that someone can commit in the state of Michigan, and it has a huge impact on public safety. Grand Traverse County Prosecutor Noelle Mogenberg setting bond for Bradford James Gilley at $100,000, also noting that most of the attack was caught on surveillance video. Gilley is facing 11 counts of assault with intent to murder and a terrorism charge. There's no word on a possible motive. Gilley has a lengthy criminal history. In 2016, charged with mutilating dead bodies and found a reason of sanity. 20 Democrat-led states and D.C. are now suing the Trump administration, accusing the federal government of trying to use data from a food assistance program to target illegal immigrants. We have to help. They are basically trying to weaponize the SNAP program against immigrant communities. New York Attorney General Letitia James says that would violate the law. The USDA has issued guidance for states to turn over data after a Trump executive order to eliminate waste, fraud, and abuse. President Trump is winding down a trip to Scotland by meeting with Britain's prime minister and calling for more humanitarian aid in Gaza. We have to help on a humanitarian basis before we do anything. We have to get the kids fed. President Trump also says alternatives are being considered to get hostages out if there's no ceasefire in Gaza, as the U.S. and Israel accuse Hamas of not acting in good faith in negotiations. America is listening to Fox News. Millions of Americans are under heat advisories this week for triple-digit conditions. The National Weather Service says extreme heat is expected to intensify across much of the Southeast and Tennessee Valley through Wednesday, noting several metropolitan areas, including Charlotte, Nashville, and Orlando, could see temperatures soaring into the upper 90s to low 100s over the next few days. The Weather Service urging the roughly 20 million people impacted to limit outdoor activity and to stay hydrated. Also telling folks to be sure to check on vulnerable family members, friends, and neighbors. Fox's Kristen Goodwin. Hurricane Iona is now churning in the central Pacific, but not considered a threat to land, nearly 900 miles southeast of Honolulu and heading west. The tropical Pacific has been getting more active as of late, with a depression following right behind Iona and a low-pressure area off Mexico's west coast that is highly likely to develop into a cyclone. In the Atlantic, however, there are currently no developing tropical systems expected in the coming week. Fox's Evan Brown in Miami. Meantime, Tropical Storm Kelly just forming also in the central Pacific. Some Boeing workers are expected to strike over a contract that expired last night. They make fighter jets at 3 Boeing plants in the St. Louis area. About 3,200 workers overwhelmingly voting to reject the latest contract offer and go on strike after a 1-week cooling off period. So next Monday, union leadership had recommended taking the deal, which included a 20% pay raise over 4 years and better medical, pension, and overtime benefits. The union did not say specifically why members rejected the contract, only that it fell short of addressing their priorities and sacrifices. Fox's Chris Foster. Last fall, a 7-week strike in the Seattle area ended with a 38% pay raise for more than 30,000 Boeing workers. Another record day on Wall Street, not for the Dow, finishing down 64 points, but the S&P up a point and the NASDAQ also with a record close. I'm Lisa Brady, Fox News.